Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Busa midali sila sa pag-adto og hikaplagan nila si Maria og si Jose, og nakita nila ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilo nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. Ug ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Nahinumdom si Maria niining tanan ug namalandong siya pag-ayo mahitungod niining mga butanga. Ug namauli ang mga magbalantay sa karnero nga nag-awit ug mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog ug nakita sumala gayod sa gisugilon kanila sa anghel. Sa pagka ikawalo kaadlaw nga maunay ihimo sa seremonyas sa pagtuli sa bata, gihinganlan siyag Jesus, ang ngalan nga gisulti sa anghel ngadto kang Maria sa wala pa ipanamkon ang bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang gianak ni Maria, Ginoo. Manluluwas, prinsipe sa kalinaw, maoy tuburan sa tanan. Walay nahimo nga dili pinaagi kaniya. Ug atong imaginon ang usa ka tawo nga manganak ug mo'y tag-iya sa tanan. Unsa man na siya, pobre dato. Kana bang siya git ang iyang gipanganak bab tag-iya sa tanang bahandi. Unsa man na siyang inahana na pobre dato. Nya ganahan mo, mga anak mo og tag-iya sa tanan. Ha? Di mo ganahan? Wa kinsa ko tayo di ganahan. Sinangga, maayong panglawas na aniya, kinabuhi na aniya, kalinaw na aniya, bahandi na aniya, hangin, adlaw, tibuok universo siya tag-iya. Ganahan mong mga anak og anang klasiha sa tawo? Man mo'y klaro. Why dili ganahan nato eh? Pero tanawa ra gud ug unsay nahitabo, tag-iya sa tanan pero diha ra gipanganak sa pasungan. Kana ba? Pasungan atong gihimong bilin. Why taong dato nga musugot nga ianak lang og ads baboy? No, ka bugal-bugal, adto ginas pinakamahal nga mga ospital. Wa say tao nga tag-iyas tanan or ginikanan nga ang imong anak tag-iyas tanan nya dili ka eskwela tungod sa pobre. Perti pobriha nilang Maria, wa ka pa eskwela ni Jesus. Nya balhin-balhin pagpuyo kay gilutos sa mga leader sa kalibutan. Way ganahan na. Ikaw unsam nang klasihas pagkatag-iyas tanan nga gilutos man, di man gani kasud og balay, manuktok di man dawaton. Nanuktok na ba sa inyo si Maria og si Jose? Kasuway mo nga gituktok mo? Wa? Kana bang mga tao ba nga estranyo ba? Estranyo. Estranyo man sila dito dapita kay taga Nazaret man sila ni ngadtog Bethlehem. Nya kaanakon. Kana bang tao nga estranyo nga wa ka kaila o nya siga kay mata, daghan kay patik ug manuktok na sa inyo inyong dawaton o dili?
Oh, mga naong ninyo, ambot lang. Og maunay nahitabo, og ngano man nga nahimo mang prinsipe sa kalinaw si Kristo, ngano mang puno sa grasya si Maria, nga mura magpulos-pulos disgrasya ang iyang naagian, na mabdos nga way bana. Unsa to? Ni nanganak diha las pasungan, ni bakwit og tungang gabi ni larga ngadto sa Ehipto kay naay gustong mopatay sa bata. Wa kapuyo og arang-arang nga balay, gamay kaayong balay dito sa Nazaret. Unya ang pagkadako pagi siyang anak gibitay pagyud sa cross sa mga tao nga leaders kalibutan. Nagbarog in town si Maria didto sa tiilan sa cross, gahuwat kanus mamatay ang iyang anak. Mao di ni ang puno sa grasya o disgrasya. Kamo inyong anak ron igulis inyo gibitay sa inyong silingan, unsa man na, disgrasya o grasya? Or ang imo lang bana nga wa ron mo simba, nya pag uli nabangga ang gisakyan, unsa may tawag nimo ana, grasya or disgrasya? Sige na lang, ay na lang na ang imo na lang anak nga niadto og iyang barkada kay gadisko kay haron mag-celebrate og New Year, nya pagka Pebrero gasuka-suka na 15 anyos. Unsa man na, grasya, disgrasya? Si Maria mura-murag disgrasya gid tanan agian. Nya matud pas unang pagbasa, kun buutan mo, panalanginan mo sa Ginoo, panalipdan mo niya, tagaan mo sa tanan nga inyong pangayoon. Nya diri sad sa atong ikaduhang pagbasa ningon, kun mahimot ang anak sa Ginoo, buutan nga anak, ang tanan nga naa sa Ginoo iya sang ihatag nato. Oh, Ginoo nga puno man sa grasya. Nabtay nangutanan nako, Pader, tinuod ba gyud nga si Maria puno sa grasya? Nako, oh, puno siya sa grasya. Ning siya ngano man to siya kwarta. Nakanang kwarta grasya man na. Oo. Nganong wa man to maluwas ang iyang anak gikan sa mga naglutos nila, namatay man gyud, nakanaontang kaluwasan gikan sa mga dautan, grasya man sad na. Be, kamo kuno itubag. Ako wa man kum tubag. To ini tubag sa babaw, grasya kuno sa langit. Di na mo grasya oy. Ang grasya ni aginas kalibutan mahitabo. Way grasya nga tuas langit, katong langit mao na to siya'y gigikanan sa grasya. Pero dinis kalibutan grasya gyud. Unsa may grasya nga nias kalibutan nga tagamtam ni Maria nga puno kay siya, kanang kaputli sa iyang kinabuhi nga wa gyud nakasod nga sala, ngano man puno man. Way nakasod nga sala, pareha ng baso ba, kanang baso or kanang botilya, puno kay nas tubig, imo nang sudlan og laing tubig, musod pa, muawas na. Kay puno man. Muna si Maria wa masudli og sala, kay tinuod siyang puno sa grasya. Lingian na imong tupad, ing na ikaw ron, na kaysa. Pangutan ba? Ina na kaysa? Kan na, mao na disgrasya. Daghan kay nato dinhi, daghan kay kwarta, pero nagpuyo-puyo lang gyapon, disgrasya. Daghan kaayo nga successful kay sa ilang career, nya karon nagbuwag na sa ilang mga kasama o ilang kauban sa kinabuhi, bana or asawa. Disgrasya. Daghan kay pare nga dagko kay kolekta. Nya nabiktima lang sa biyuda. Disgrasya. Ano na? Usawan mo ron, naamoy disgrasya wa? Kung naa kay sala, disgrasya na. Gitawag na ang sala og disgrace in our lives. Disgrace. Mao man bitaw nga ang sala mauragi sentro ni Maria. Sa dihang gilutos sila, si Maria wa masuko sa naglutos nga si Herodes, milikay lang.
Sa dihang gipatay ang iyang anak, wa siya masuko sa nagpatay, mihilak lang. Tistingin na ninyo, sa dihang mangabit ang imong bana, di ka masuko, muhilak lang. Di ba? Kamusang mga bana, o mangabit ang inyong asawa, ayaw kasuko, hilak lang. Na ako'y duha ka bukbana nga nailhan ni adtong niaging tuig, nga amazing kayo. Dili ba ya assuming ang ilang naong kay mga buguyon man, pero ang usa ka bana, ang iyang asawa napaangka nagkaduha sa laing laki, iya gyapong gidawat. Buguyon ha, buguyon. Naman gani mga arios dire. Iyang gidawat, nako imong gilamparo insa, wa gyud father. Kay sige kog paminaw sa imong humili. Nako oy, sana all. Nya na sa usa nga na-amaze kay kustanan. Tungod sa iyang kabuang, kay may pagkabuangon man gini siya, ang iyang asawa naglagot. Ang resulta, wa na siya pasakas ilang balay. Gi-reject yun. Arang-arangan sa pagkabutang sila. Siya, bisan ang iyang asawa, di mo pasakan niya, ning abang siyag balay, dool sa ilang balay, adto siya dito magsigig standby, magpaatbang siya siyang asawa o sa iyang mga anak. Mingon pa kuno ang iyang asawa, mas maayo pagpasakyo na, kay naman siya sakyanan, mas maayo pagpasakyo na akong atong anak og habal-habal padung sa eskwelahan or tricycle, kaysa pasakyo na ko ng imong sakyanan. Di gyud pasakyon. Ang iyang buhaton, iyang panidaan, o gipasakay ganig tricycle, atangan niya sa unahan, parahon niyang tricycle, pletihan niya, pabalhino niya ang mga bata sa iyang sakyanan. O niya, iguman, ihatod niya dito. Inigbalik sa adtusang dapita, adtusan niya ihog ang iyang mga anak, iya sa pasakyong tricycle para muulis ila. Aron di kuno siya kapasanginlan sa iyang asawa. Niya karon kay, gluto man siya, kay mangluto man sa siya. Iya sa kunong padadaan nga to iyang mga anak, sus nahibawan man niya nga naa man day kabit ang iyang bana, ang iyang asawa. Anay kabit. Iya sang padadaan nga tog salad hastang kabit. Ingon siya, wa dangatig tunga stuig pa diri, gibuwagan sa kong asawa ang kabit. Na kung ano man siya, nadaot sa salad. Karon kuno makasud na kuno siya ngadto sa balay sa iyang asawa. Human sa mga hapit 5 ka tuig niyang agwanta, makasuod na kuno siya, pero dili gyapon tagdon, di gyapon siya tagdon. Nya manugo na kuno siya mga anak, ay niya kuno mga anak padtuon na niya, pasakyo na, padtuon na sa silang balay. Nya manawag pa, manugon pa kuno sa anak, naguba na diyang sakyanan, atong inyong amahan dito, ipaayo na. Sige siyang ayo, sige ra sa kuno agi-agi, way tagdanay. Ingon di siya, madugay. Ambot ka pa diyan no, mutagad ba jud ka na akong asawa, madugay na ako. Pun iglaing 5 ka tuig, mutagad na nimo. Moingon na siya, dalian na ng panuwaya ka, dalian na diha. Ana na siya. Pun ina sa glaing 5 ka tuig, moingon na imong asawa nga nakaamgo na ko dong, ikaw gid ang pinakabuotang lalaki sa tibok kalibutan. Siya, hala pa no, kanindot ka paminaw no, nako kana bang hapit na ka mamatay, magpinal na ka, mutambong man na imong asawa nimo. Nya mo nay mo tawag og pare, nya mo na nay mo kuan nimo siya, bisan patingali pader og ingon anang kahimtanga, ako nang paaboton. Kanid ang mga buangon no, nasa din na sila kabuang, nagpakabuang sa paghigugma. Nya ingon din siya nako, tungod gid ni pader sa sige na kong paminaw ng imong wali, sige jud kong paminaw ang ako sa mga barkada pader, ako sang gisultihan. Karon pader daghan naming naminaw nako. Ang problema, namalit ba mog slot? Ingon niya iya sa nanggian kun, uy pader nakapalit. Uy, sige mig palit nako, mao ba di ay sa dila mi pahibaw pero palit mig slot. Kay nituo man gyud mi pader nga nigpalit na mog slot, naagi gracias Ginoo, labi na gyud kuno ang iyang kalig-on. Wa gyud kuno siya mangitag laing babae. Ambot wa ba kasi sugat-sugat pero sa ko kibaw. Pero kana bang ingon ana ba, mao na siya grasya, kana bang makabuntog ka sa sala. Ug mao na itong pangayoon sa mahal nga birhen, kay mao na tuburan sa kalinaw ang pagbuntog og sala, dili ang paglunang sa sala.
So kung unsa may atong sala sa 2022, atong paningkamutan nga ato na untang mabuntog niining 2023 nga tuig. Hinaut unta nga inig ka Disyembre makaingon kita, mahal nga Birhen, salamat kay gipaambitan ko nimo sa imong grasya. Jutay na lang ang sala nakasud nako, puno-puno nako sa grasya. Oh, di ba? Ana na siya, bilingian na imong tupad be. Ingna Happy New Year. Ana nya pakapini ingna sugod karong pizza ha, mamiya na tagsala ha. Ana. Katong mobiya og sala manindog ta.